Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo manen nga buyak ka nagdengag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manen nga episode iti drama aman ng biyanang. Ngamsak ba iti amin makablawa mampay Daroli Viernes, Christine de Ocampo kan dagiti pamilya na di Talukban, Abulog Cagayan Valley, kan Cristel Butad. Manipod man nga rod kanikab sa triko saan napod na naganti may patangatang ita drama kastuiti ko nana. Dear man ang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anyaman naganwat ko iti biyag. Ta para kanyak saan na masapol nga ipakaamok amin na plano kan kuana, ta syakkat nga rod ti padre di pamilya, ken mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wen, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangan yun di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samad. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam nanang, gatangan yun tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibagana anak. Namagan nyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen Gatangan mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Diyak amo, ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Wine, umay ko alaan nun tayo ginatang mi awasing machine niya umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, diyak amo day tatang. Kasta anya ngay, ala account. Nabayadan mi matan. Alaan nyo nga roden no ginatang yugayam adyak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamatan Rico. Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay magakan kan. Ala, sana balay tanaamuamaon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usarak iti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Amot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan laeng, agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan doa aputot mo, ngam di ka pa ilaagnak nakam. Aramidan matlata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kato'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't
Saan kamot ngay suksukat? Ay, boy. Amang medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklama ki karo ba? Una yun day tanga asawak. Diyak mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Ada kamin. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ti kabinet ti sirok ti lababoy o manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Remor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang itisidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kung hamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inudep mi pa'y laang. Adamot karni ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alaam kadagi jayan. Agyamanak nanang, sukatak to. Dayjay tumot nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkal kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo day ta Ape di mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensyakan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo day ta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamuak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderen nak nga asawam. Saan akas ta? Ngam kas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamuak Oo, adakat kastan. Amin na planaw, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka lao na itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta. Saan mo tamasapol nga amin a desisyon ko wano ganot ko kat iyo man ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggad para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin nyo nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti ko makayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya pa'y dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka.
Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramiden wenno ganwat nila kay mo ket di na ibagbagaken ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong adi naman la iyuman nga umunaken ka. Ay, awampay na puuta ka kastangay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirong ba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat no plano na. Apay, nilakay mo ngay, sana kastaya. Pulos mare. Iti payla sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ang masurusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla tilutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa ki asawa. Taulti mo ipapan na iti karo, bakit ipakada na pa nga umuna kanyak? Nukas di mapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pakada no simmang puteng. Nunalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat na agatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman nan iti kwarta aya anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela dagiti ubeng. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan, nanang? Inusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Hanggang pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day jeng anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Bala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa. Masapul maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag. Noom-nowan no saan taramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam. Noan niya ti ganwat ti maysa. Yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso. Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo ka ni tatang nanang saan kanyak.
Sa baliak, iso didak kontraan, iti kayat kong aramidaw. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamad-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man igatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, amo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang, sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit a sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kadakwada. San man na tila ipulpulong mo kadakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamit ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Hinal daw na rumrumwar kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laeng. Nagbastos kamot tayo. Talikod ang naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti raramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsao kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari. Minaan niya pare. Ha? Anya flight ngay bagbagamot, Mari? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo. Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga rod, Mari. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apaya di mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad.Ag-abroad ka mo't gayam mo, nandiya ka mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, mariknamon ti parpariknam kanya, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brudak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan nga offline ka mo. Kumusta kan nga Kat, nasayat lang ta, Rico. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok di ta Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid diti balay. Apay di mo impakam mo ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga ibagbagam. Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagakin ni nanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama amuam. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay nga yakas tamot ng ti ibagbagam. Bakit? Saan ka diakas ta, Di mo't plano tayo day ti agkasar?
Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko dayta gundaway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam-idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya, Nagsakit. Narigatan na ka nga klon, itigasat ko iti asawak, tauray kayat ko kumaasulnitan ti nagkurangak kenkwana, kayat ko ti bumawi, nga manyan, tadyak man la na ikan iti gundaway, tadamutan kasukat ko kenkwana. Aklonak asyak ti nagkurang iti asawak, isodyak mapabasol no apa naramid natin ang panaw kanyak, banag pagbababawyak, nga manyan tanala daw matan ti amin. Nga moray nagsina kami ni ti asawak, suportado ak matlatta kadagiti anak ko kankwanak, kat ti pagyamanak, di na ipaidam-ida kanyak, kat pasaray sarong karakida ijay balayda. Alakastan, tigayim mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Manang! Biyana! Manipud man kani Kabsat Glenda, saan napud no anagantin tay drama. Kat welcome kayo manan nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, ni Beng Sagon dita Green Park Village, Jeffrey Martin dita Pangasinan, can advance happy birthday kani Boss Eric Espirito from Jopay Cariaga, Kudyamat. Kastimanti ko na ni Kabsat Glenda. Dirman ng biyanang, adaw galiti inak, anaapal. No adapalan na tao, guraan na, kat padaksan na. Narigat ang mapagurat inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rud, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko day tabak at lusing. tila sasawa manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala na iruam. Kan ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaen. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman kakit tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di ta nga agpapaagas. Iso adi ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsublida manen inton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko mo't daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di ta sango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanyak. Amok mater aramidak.
Amok pa no anya ter aramidem di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda, bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad ka data ng paadal kan kwa na. Unay matikas ka pa nagpampanunot maun pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na, bakit? Kat no itay ko pa'y ngay ayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso ti agdesisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare barawk. Nay bagang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang iti basita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman nakabarawk. Umunag ka pa'y Saan tata, agdardarasak ngamin. At dapay papanak, kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng, sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata, nadlaw ko akasla kagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dya abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lare barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kanda gito yung nakaluban dito'y amakan. Tanay, mabisinak una yan. Ay, nabanugak arimuar. Nagimas mo't da ito asumanan. Sige, mangan ka lang, bakit? Ibusam na ita, taamangan no, mabanglas. Mayat titimpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako da ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilare nga anak ni Luseng. Ay, apay nga itala nga imbagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ang talna ka man matpureng. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man. Ne. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga ad agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ni nanapuring da dya nanang. Rapa yun, hanyat mapaspasamak kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan na, Luseng. Ha? Mabit lang nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo nana. Tapamadakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din mi kada kayo nana. Amang ano da sa bali akin nanyaw. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak nana? Manggagamod!
Da kayo anak kapila dito'y nga umay agpaagas kini bakit lusing. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodan ka ayawain. Ha? Kita ka man langan. Pasensyakan Larry Barok. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni Nana Puring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan lusay. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpaisuma nga mi namang gagamod. Saan na tila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo anabang les amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kastangar aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanagan nakiti kasta lang Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa'y laang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iye bangkag. Damat linutok apamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita kan ni lusay. Sanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat agpa-check up, di nilusing laangan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak kaw. Asinaw ti amatisikog mau. Pagkawanandak ko, ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya? No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka nga minagan-anad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, adaditan, aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tati tupi kuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raw. Kaasimay. Nang runakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anum atulungan ti garangganjang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay.
Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka na. Ay, talaga kaguran ako ni Nanang Amumutay ni Nanang Mau. Nangato ti Purwana. Noon niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni Nanang Mau. Ina na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni Nanang Mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo ko may. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo ko ma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abus-busin niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Agad nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laeng kada kayo. Anya batan anak gringkor. Di pa yun makainan na nasaya at ti tao. Ay, pasensya kayo, Nanang Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam. Tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon, Nanang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Jak kaya't adumakkel ti anak ko akas di ti trato ni Nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa mawatak ni Nanang. Itid ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kanu ti ama ti anak ko. Nakita anak ko. Di kan magsinubyan kan kuwana dan asawa na. Wen, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apayakas la na ulimok to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Masol mo na ito. Dahil tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak dito. Nasakit tinakam ka iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pala maturog dito. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Dahil jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, makaamu ka mo't itibiyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y palay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduana. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngun nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman ang nakapasngay. Di matatakardo. Agnanaad kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Ngun nanang. Jak mo't makitkita nga na rumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo
Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan nak. Tanumapanak ijay bangkag. Irana ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmay-may sa kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag. Kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ang maiparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgura kanyak. Idi day ta. Saan itan kakalusing? Ay, aya. Mayat nga rod ano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay day ta, kaka. Cardo lakay, alamot na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmay-may sa. Pasensyakan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no andaki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ng agnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alaan, agaawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no da nakastrak ngagtatakaw. Ay, sos. Patang! Ha! Nagagklenda anak ko. Anak! Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmay-may sa dito'y. Kaslaak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko, me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yo kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko, me, Pangaasim ko, ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yun. Nagsubli kami nga ro iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo din na nakihasawa at pamaysak-langan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat ita nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa balyamang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak da. Alakastan, tigayim mo, Glenda. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan!
Hello gagayam, kumusta kayo manan? Kapadasan man ni Kabsat Rusing sa napud na nagan ti may patangatang diti drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama makablaawan pa dagwarda Lemar angko dita Luna Isabela, Marjorie Garcia kani Jovith Rillera from Jeddah. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Rusing. Dear manang biyanang, siyak tay tawa dinamo ti umisem. Iso nga ibagbaga dagiti tatawa kas labakbaklayak kano ti problema ti sangalubungan iti kastoya jarko. Jak man na mo ngam naglaka kami nga gungat. Kat kasla na kay ruwama kun ti kasta. Kat apno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysan. Rusing bakit? Nakitam tay butas kaw. Jak mat makita ni Jenna Ay, kabila. unay mo daytan Edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kijilikod. Amang ano jak lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day taok ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rusing mat. Tila ibagbaga naman. O ala, tayo nakarod sa pulo na. Day ta ti kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagan nyo amin kanyak, makasurod. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo takasta tinagbalin nga asawak. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mat day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting. Ay, masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi apa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot basta agpa-meeting latan nga awan gapgapuna kay. Di da pa'y isurat, ta ipawit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No da makurso na daam apaso, yalis mo. Inton kwan, yalis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asika ti agbambanog amang yal adis kadagijay. Kayat ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Kat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadutak, makumikumak. Ruseng, anyat kukwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak, damagan nyo pa'y lang. Apay yalis mo man ng dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko. Kentap no agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagrigat mat nga ikatanday tuyan aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasurun nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanada taon. Aga aginana ka mga min Mabalin mo taginan no kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray adaak lang dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabannog latta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam sa amat ti umisam anak ko. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayunan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Ammo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibiyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko.
Isungag damaga. Panawandak dito yan, no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho, no adamang buy-buya kanya. Nga lang nga rod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit. Jay nabati ideal daw adinengdeng Nabanubak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y mutkit di At din sangpet ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador kamot edo. Gumatang ka iti kumpurmi. Kat pasalubong kumot nga rod kada kayo iti anak ta, bakit? Tapno maragsakan kamot Tani, kasla agloy-loy ta pingping mo, ta nakamisuot kamot ngami nakanayon, bakit? Agragsak kamot Apay ay, apilitan nagngagragsak. Katawan nga rod raragsakan. Madi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka nakamisuot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap na amawok. Anya ti aramideg, tap na agbalin ka naragsak. Ibagam, taramideg, bakit? Jak amukon ka. Drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na dya asawam idaw. 5 ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dayn. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti da dyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan raragsakan na. Amangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailokin ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak latakin ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta, sa akas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gedakken ko na. Laglaka pa yung agong ungat no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor, kat tayo na nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na jay nang rabak ken kwa na. Di na ngamin kayat ti marabrabak da jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pabainan na. Bagbaga akmad. Angam isumat lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kasta ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis iji balayo ti kukuenan. Wansa mayat sa ngagpaiso no, da sa bali pakakumikuman na. Bareng masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabim makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Anya dagi jay intulod da dito ang materyales. An-anom dagi jay edo. Sorpresaken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan di tasango ti balay. Addanton pagin kamam, Rosing. Anya dayta? Agplano ka, asiksi ka? Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan dayta sorpresa. Kayat ko ngamin nga dasabali apakakumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresakin ka. Katwan nasaya at mo't tani. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Isu nga rod aday tati na panunot ko. Kan aglako kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, edo. Mabayag ka di pa iti order mi manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay manang. Ay nano, di kay makauray, mapan kayo iti sabali apag tagilakwan. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangarod, inton maminsan langan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko?
Ado, ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ni, adda pa'y kukuha. Adalod mau. Wen, adda, makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam itinasaya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo, ngam di kayo makawawat. Agdamdamag aklang may. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga da kukuha. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kayo makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Apay. Maditi umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak met lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimatgatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. At dadamot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Tapara mo't iti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amirisam ati kamalim. Ayawan ka malik. No pa ka basulak ti saan ko apanagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isara kon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumatan tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, dakin kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanjay na igatang iti materyales sa nayaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Uni nga ron tatang. Sayang talaga taadon ti nagastos ko iti dayjay. Saan pa yan nasubot ti nagastos ko ijay? Eh, asalaw ka di adi malugay kat nakamisuot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay ti aglako na jay. Ta abugan na mo't nagiti customer na. Uni nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas dyan na. Una hangam nukas dyan ti trabaho na, ti aglakaw. Suruan naman ti umisam Uray kun kundit lako mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa dagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayin na ti problema ti sangalubungan iti kasya adjar na. Imbes sa makatulong kay ti asawam saanan tanaiseran ti pagsapulam Roseng. Inyaramidan na kay ti store mo. Ngam sinayang mo mat. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado kumati gumatang. Ay nauray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasaw, masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mo't basit ti umisem. Kanalo mamay apanagsao. Sana pasig nga inunget. Bugbog kawam pa ida. Apa dagiti customer mo.
Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, Nudidak kayat dagita at tao. Adda adyak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di ka sumrak kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko, bakit? Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga no daduma. Natangkam ngamin tulong. Nabayagan na tiyan, marikrik na. Kimaroy di rabi eh. Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala ta na eh. Agkapsot ako na yan. Marikatanak, bakit? Alyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wantatang, Apay ngagsangit kang ay. masapol ka nung agdialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya. Ay sus, apay nga eh. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasibit nga rod si anak ka, no kasta. Bumulod akman iti kwarta yun, nanang, tapagpunak. pagpuunam nga. Nga agla ko manan ija istor, Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang ti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang, ikarigatak nga ay dagiti sigod ang customer ko. Ah, Day tamat la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Tagpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka anak ko. Barbecue, babalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alakok. Napintas ka mat gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak aselya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Tani kasapulan mo't amang ganda tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. Ay, kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Tatang, bareng pumigsapay to'y pagtagilakwak. Imaduma, tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay, kanat-natay. Tatang, masapol nga agdubli kayo dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta, malasang ka. Umisem kang aglakaw. Kita rumwar pa ti kinapintas, mauno kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Kat nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer a gumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kasti nakapsot latta tatang. Agpapigsa ka. Patib ka rin ti pakinakam mo. Talaga kasta ti raramidag tatang. Katagyaman tadda kayo amang patpatib ka kanyak. Imadumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagijay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapo iti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam.
Kahit, kumusta ti panaglakom iti nagmalam bakit? Mayat lakay, ado tinaglakwak, nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wen, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka italakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanyak. Mauray ka nayon ka nga umtan idi. Saan ka nagbaliw kanyak. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Kat agyaman ako na ikararag tangaging baga ko. Pinaagasak nga ro ti asawa ket kaasi ti apo inot a pimigsa. Aging nga nakatrabaho manan. Ngam kit di agtultuloy latta ti panagpapaagas na iso a pinadakkel ko met ti pagtagilakwak ket nagtultuloy met ti kinasayaat ko kadagiti customer ko. Nasursurok ti makipulapul kadakwada, manipud na pasamak ti kasjay iti asawak. Iso tinakdiraklatan, tamabuteng ako na mapukaw manan ti pagsapula. Alakastan, ti gayem mo, Rosing. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo manang biyanan. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay wanay sagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.